RVN lisu sete nalo seketia so timu kwa tiama abama izan zabu aji sute khwa nunu zai ti khwa kuzu so cha mi kwa bi ti phawati yong ha pholo ni se jamunja ju ngalo ti phawati yong ha pholo ni ku so te khobu ma ji kwa kuzu so nya mya chu mula ma te lo mo wa ma ngalo ti phawati yong ha pholo ni nya a thengai mi ku so khu kwa se twe na ma ju amya shite se twe sin ku so te thinni wu mula na ma bi se thu so ti phawati yong ha pholo ni ngalo ti phawati yong ha pholo ni nya li phi ju te a thengai mi wa kuzu do wa khu hi kwa yu na ma bi jagama ngalo ulunga ma wunya ti phawati yong ha pholo ni nya mi ne tes kwa so shiti shiti shi li phi ju te amya che ni no so ti phawati yong ha pholo ni ngalo ti phawati yong ha pholo ni nya america kwe kwa cho ya ma ti je kwa ili sha thu gama sha thu khnya zanu zabu ema hema khu kwa jwa ma ti ni kwa chwa li se shalo bi ti phawati yong ha pholo ni nya sha thu gama be ma gama ngalo gomanya ti phawati yong ha pholo ni nya mi ne thas kwa zamu zabu zanu ma khopi na ma bi ti phawati yong ha pholo ni nya ka thama ngalo kulunga ma bunya ti phawati yong ha pholo ni nya hema khu kwa jwa ma zanu zabu te masi na ma bi pu abi ka thaso ti phawati thwa ngalo hema khu kwa tiama zanu zanya wusale gu hamle shungalo biti phawati yong ha pholo ni nya athenga mi khwe sote bema gama ngalo gulunga mawunya ti phawati yong ha pholo ni li mami cha hama jute aji tasin ideology of the body bema thu pute ngai mi shakama ngalo ti phawati yong ha pholo ni nya ti de ku ha shisu ko bi ti de ku ha hi sli ko kwa chi thu ga mya shite bo sin ko so te khobu mu na ma bi ko male ma chi mini la so so jo ju amya shi kwa I pho te pholi te pho wu mu la ju amya shite thu bo sin be chu be pu ka ma nga lo ti phawati yong ha pholo ni nya mini te shi kwa tia ma so za ti ro wa le ho shu le ho la ma mi ko male ma chi kwa ti ko le te kwa sli mu na ma bi a thengai mi se ja mu ja shi khobu mu so ti phawati thwa nga lo ti phawati yong ha pholo ni nya ti de ku ha shi zu ku kho ayalan kwai kwa yiwu ti khwa chu lia ma ji kwa la so se ro khu the kwa ti phawati yong ha pholo ni li be ga ma sha thwe khnya ngwanya no wa ji khu the kwa tsu gu sin di ni sha lo gomanya mi ne te se kwa ti ro de le ho si le ho do amya shi jwa ma te lo ku sin slimu na ma ti ro cho ti ro ninun le ho na ma bi ngwa su ja mu ja ni sha lo golinga ma bu ni mi ne te se kwa si le ho do te na ku sin sli ka chama mi ne phira na ma bi ti ro cho ti ro se tu ji le bi ti phawati yong ha pholo ni ne be ma ga ma nga lo ti phawati yong ha pholo ni ne a thengai mi mu ku du mi ne kwa hobu mu su jiwa jo su bu te ti quality ko ku zi sin mi ne sli mu na ma bi kwa ju le ho kwa ju zi de amya shi te yi sin wa le ho shu le ho na ma bi se tu su ti phawati thi wa nga lo na local glass a ji su te akhu shamu wa